turaririria uhoro wa gukira, the power of silence, ati hinya uria ugiaga mundu hindi ria wathura gukira handu ha kwaria. Na ndirurirwo to kwaria guku gwa kiria ona go text gutumanira tu message kana gutemana thiini wa status ona cicio ni tugire uhoro wacio na ni twerwo haria wagirirwo ni gukira hindi ria silence ire golden kana wagirirwo ni gukira ni hindi ria warakara wi thiini wa marakara, ni hindi ria muracokaniria na mundu, ni hindi ria utari sure, ni hindi ria urenda go protect thiri ciaku, ni hari undu ngidariganirwo and you are being attacked. Hindi ria uratuika attacked ni hari hindi ngidariganirwo nona ku uri wagirirwo ni gukira hingo maita maingi uru andire uri twagirirwo ni kwaria ri agaito tiri hende cia muthenya mundu mana kiuria na woni twambirie na kiuria njitagwo Caroline Wakio kuma Kirinyaga ndia Kanyekini ward ngwendaga kuria atiriri okay otogo njeri wakorwo woria ni I want to connect that with what you have just said. Haya, kuna mundu akaga kuga atiriri ikire tukira kiendete gwitua ikire tukira gitwa ni gya kirathie igetimia kire gituraga kanitha anga ndui okay to what extent rio kula mundu rio no wani umeongea sasa mingi kunihusu leo uko confront as much as don't ate itwike ni tambara umwire na kabora leo kira leo staki maneno mingi na nurenda leo muikare na maintain relationship njega uko mukithi na njira iriku. Aha, thank you muno tukumenya uria gukirio. Haritwa ni Michael Njuguna kuma Mwea Kirinyaga na nie ndina maundu maingi ngaigua wikara silent no ni ngongerera just a comment kuri nderetire twina muthenya wa muthi njuge ni kaundu ndathomete handu ati you have been given matomeri na kanwa kamwe tondo batie ku listen twice more than you speak. Asante. Ucio neguge mwega. Ongerera kaundu kanini ngugaga atiriri ni nyonete tanire mwaria muno na at the event haria ndakirira ri tondu andu ni mamenyerire ni njui ku defend. Actually I know how to defend myself. I don't know why. Okana kiundu kiu okana kio immediately we will see face each other. Riu thiko ici ni ndirona ni nanite gukiraga ona kwandika ku Facebook ona gwika ati ona gucokaniria the power of taru he kaundu kara happen like 1 month ago na ni ndirona riu andu ni mecokere tondu na gu comment ona message ona anything riu kana mundu matigo magiciria atiriri uria njokete kuona kahia reciririe kari murongi kana ona mundu no emukandathia keite no we nduri ku we no eherire let them fight amongst themselves. That is the power of silence. It is working. It works. Thank you muno. Edi mahinda maya tugaga ati tunaongea itutoke no riu nigucokeria tarani tungatho ni tondu wa gutubundithia the power of silence tondu kaingi ungirora andu aria maragia na kwaria uguo carelessly ni makosagi emotional abuse. It's a violence itself. So gwenda kumucokeria ngatho na pia ni kwiruta tukwiruta tondu mahinda maingi ti hahuthu gukorwo ni watakwa ati ukire so ni gukira ni kwiruta tukwiruta. Thank you. Actually mugikwa ugaga muguo wotu kucokegerio haria wokira ona niko nyingi muno nginya ati ngikira kingoro gitihotanaga cia kweni encourage mundu arie no maciaro ri niki ito maciaro meho ri maciaro niki na he kaundu reke ndimutunye tondu ndirona e bururi ungi ugakora atiriri he kaundu ge gwitwo rurimi rwaku rurimi ni rwakaga rurimi nuri hinya rurimi nuri muoyo koguo ri we waria ri ni muoyo warehe kana gikuo warehe. Thengio muno wagatua wangeci tuhingire ndereti njuge atiriri tutina kiuga andu magituike fufu tondu Ngai ni agikuhire kanua ri aria but appropriately thura niri ukwaria niri utakwaria. By the way no wetene mami akuroraga uguo ona ndakuga kiugo ukamenya uria werwo riu ni twakigeire na Gen Z ici mwendaga hindi ciothe kakao na messages ici naki no thima niki urandika and you know what the internet does not forget mucene ucio wothe urandika guo kirumanaga
kuri kundu gathie wabici nyamo yaku ihinguro katiguo wikore na maundu matari na kuria mari learn to keep quiet ghosting yo mugaga mundu ni ara ghost story wiyurie niki kiratuma ona yo ngikigostana hari mundu turai na kibindi kiria twiriga kuri mwanake watwiririe atiriri angia gucokerio message iri aigua ta guchizi no ucokerio message iyo bado ikurehere thina urio muingi muno so moderation in everything in life have moderation the key in wisdom the key in this tondu kuri andu marakigwa na kaundu kauka riu turiaragia ri ona wena njiguire woria the key is wisdom of knowing when to speak and when to keep quiet. Itagwo emotional intelligence as well. Yes. Na social intelligence. Tondu andu aingi matire social intelligence. Tuigire direct tu muthenya twaigirwo ni Gen Z. Aha. Anza na jina. Ritwa riakwa njitagwo Wangari wa Njeri na ngihinga ndereti njuge silence is golden otoria twerwo haha rurime niro nigiathira gikuyu ya githungu like the tongue ni kama the tongue iko na power yenyewe tukirora kuma kirikaniro ugaga rurime ni ta mwaki ora mwaki utambaga o hanini ma shugo yera uta kanwa-ini gaku cithia cigatamba mwiri cigaku defile we mwenyewe kirora uga nikio kirakwaka ta wewe kara kira umathini waku nikio kira tuonia wewe aha thegio muno ati miario yaku niyo itumaga tumenye wewe it defines you thegio muno John Wagatua na Catherine Wangeci genere tumana uthini wa studio ni mwenje ndereti ya muthenya umuthi bas ugo niguo tukwendaga na we mutwiroreri ngwihoka ni weruta o kaundu ati gukira rimwe ri kwi faida gukira gwi faida tambe ukire witarire ithano tara 5 utare nginya hindi ria urigwe no wa calm down runo hote kwaria